Nilikuwa natoka pande ya Nairobi. Nimekuja tu normal speed yangu ya 87. Sasa kuna gari zilikuwa zinapita, ule mwenye pikipiki nimemwona ametokea mara moja kama anataka kuovertake. Kustukia nikamwona kwa chini. Sasa ndio amekuja akauzwa na gari akaingia chini. Kwa Anthony Munene toka hapa ni ndo accident ya kikaba ya mundu wa nduthi na ngari ya matatu nisia kuna na kiongo hapa research na nisio ragando atatu ikibiki ego kuete andu eri na ndereba na othe gutio atigara mwena wa Mwea Kirinyaga kaunti niĩ ngũhetũkaga thiĩte ciakwa thiĩte mawĩra makwa na gũkũ mĩena ya Karaba ndakora accident haha mwena wa Risasi mũndũ wa kibikibi makuĩte andũ make wega mathiĩte thabarĩ makorwo nĩ ngari ĩkumaga na gũkũ ya Makutano ĩthiĩte ya Mĩrũ ĩtagwo Imani Shuttle kuma Thiba kwenda Mũtindi kwa accident ya kibikibi na Nissan ya kuma Mĩrũ na yoraga andũ atatũ atumia merĩ na mwanake ũmwe wa kibikibi na atumia merĩ marĩa gũkuĩte maumĩte ngurubani mathiĩte